ni? Ham sunduran dumna. Banyak ini tadi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is a Republic Day, and now we are here at Mawphlang village. Iwan sini support from Mawphlang, and yeah, you can come Mawphlang David Scott Trail. Only in a port Mawphlang, LadMmawphlang. Kaya jnjar jong trail kalong kumbak hnrei kilometer Iaid. So make sure to watch the video till the end and enjoy the journey with us. Iaid nadian thap khunrup bayai na kamat. This route was used to ferry goods by the British. Dapat bahaya ihab. Ngaruh asir kakang. Oh ni bagi jangan yang sikit-sikit ya. Oh, thì kulai share. Ani nga nang ay sinkong kulai. Nó cũng tại xin con. Wakin. Iaid. Menova tiang. Ngapa sih? Jalan ni ah. Lawan kau. Floating over the river, the bridge gives you a beautiful view of the Umiam River. As you cross the river, you can hear the hanging bridge creak under your feet. Ani, kini kidia ke ima. Oh, apa itu? Oh, hap neste lakut. Imale. Oh. Ni ngat mutat kata ni. Jadi beliau.
Mau Kumno. Best bah. Dah, keluar. Itu mina ngat hamil itu. Adik kami nak tinggal ni hantar lah kedit kan. Kedit sangat ni. Oh. On crossing the river, the slope increases. The trail gets thinner and is carved between the thick forests. The next 2 kilometers is an ascent until you reach a village named Lait. Wow, iskin apa kamu lah? Dari jong oh nak, sukrai pula. Ini nilai poin ya mentah kata dia kau. Kenapa kau umur mioi? Nia bamjang no? Nak tak bamjang? Tiba nya ini tadi. Subang takawan kada. Subang ada. Cim apa? Matahap kiusa syati. Ya sendur ko may Ini sa bom nang Iaid bahasa ka keti be curung-curung. Oh, tak semui hnrei. Mersiang. Oh, di masih. Oh, say hi. Hi, Iaid. Hi, haduh. Kita gini dang ya kayak deng nanta mangingi lah ya. Ya, layak. Saya kong mai. I see no way. Ini kilong kiba itynnad. Wah, sedang rawat kok. Ni asal kai. Enjoy kata kawan yati. Ajan kai. Fry dulu. Ani kya ta kong steak. Minta saya nak sakum seapol ke mai mahal baik tanya. Kok. Lihat saya itu. Lihat ada. Sebenarnya mah. Sebenarnya. Stay bangis dang Iaid ni. Iwanang time pasal. Kelai ni teh. Lihat ni. Ah. Kumno LadMmawphlang. Tupsen.
habras. Keren. Hab kiusa sya cerang. Ya biasa arkenta. Akan tati bopoy krepoi lai. Lai. San kilometer 100 kilometer Iaid akan tas sdang. Te entah sa 10 kilometer kamot. Ini ya. Dayat baik ro. Salai kan tas salai. Ya kedua lah. Ya melong ba nap pusdol. Dalam dengan kata bahir salah yang Memang telah poi closure. Hai, mentang ngila apa sinong brio. nila pois sinong gibrio Sokon no cing-cingai. Ma, lai kentang ngila ya. nila gavia lai kentang idang sa banyak si kentang sdang. Bam no sini pun ada. Ramadan bam nak sini ya. Santai mah. You can take a lunch break here. Kiu Naduh. Kumno kan ya. Lai lo tiksam gimana pun jangan. Kata kamai mai na. Mana haduh ni jnjar. Baik melak kiu roi mat. Tak sabar kian ti. War kira ya jai lo ya ur. Kelas sedin ni mai. Nebe. Ni lai ah. What? Okay. Medieval stone arch bridge over a stream. Ini saya mau ngari brio haden baru orang tua mau. Beri sih saya kulung mengoy brio haden untuk mau brio. One half. Kereta tak ada dah. Ada bang Sheti.
An ancient carved rock. Changi long kaba. Di kulai hita. Odi. Dadah. Wah, lucu banget. Dabang. Wah, good. Apa em? Exit point. Ring kan jaka bangi apa itu? Hai keng. Ring. Ah, tadi. Tangi apa ya jaka bangi? Coba tahu. Ngila apa ya jaka? Pakat bentar surau. Kalau Kumno gacing ya. Ya kabar. Hnrei shisha. Nama first time bidang yang mana? Kumno kata? Show ama. Tak nak baca, nak kau. Sao baca? Kalau Hnrei kan? Hnrei jaka bangi kuat unpai mentah. Kalau saya basu tenar. Nanti pas di video buat Ya, tak kentai Hnrei kentaan kalau ke bahas. Itynnad. First time saya jing jongi bangi pakai. Ani pensar surau kaba. Cibar. Itynnad. Tahu paralok Mawphlang lada banjak ya kena katril. Naduh LadMmawphlang sedut seni LadMawphlang. Dia kembang bat kembang pir pi kena ke video. Along sya kacaka kaba ilong pair bat kaba itynnad naduh kata namar kamdai kacaka kaba sudan tang kilum kiwa hnrei kidon ki klau ki tap ki cingking ki mau ki behe. So highly recommended ya gitu ki video ki bahasa sngewtynnad banjak trekking. Anga komen ma pinsa enjoy anda pelawan banjak ya kena katril. Wah, ni skun have. Ham sundaran dumna. Jaga video kalau poin sebukut tangga tu nggak keman lebih enjoy kini ke video ala dapat itynnad kini ke video cuma sakma wa punya subscribe ya kini ke channel cuma wa punya pada kiwi video kita upload pada kiwi ko tang tai kiwi sebelum berpilih video. Bye bye guys, see you in my next video.